Aron barim karbi honghari Rongker Karkli apor arni nang lisi doar bagori ton lesis constituency MAC mate karbi anglong autonomous konsiralong education EM recharge Tokbi Ahin pen arkoi ni phai pho arni Aphan panong si ning keme pen Poisa pi pajerpot. Laki doar bagori ton lesis constituency VDC chairman sarkoi Rongker Aphan pin khatsi VDC chairman arideng pen si karbi honghari aron barim mate Rongker Karkli Aphan panong si Poisa pi pajir. Bangso penajok karbi honghari aron barim Karkli chop hijo Ahin pen mate MAC mate education EM recharge Tokbi lapen VDC chairman sarkoi Rongker Aphan ningaklong pen kachuro pajir po. Tangkala bangso puthak kacheng pen kijut lang ponsuna. News Desk Report or India 24/7 News.